Abusia for any adophonom. Mema obibia akwaba sonkon ede ebatuma GHSO. Kano wahala jumedie ena ebre asose musonfo munuaba epiesi kapa enenso mede ebesom na abusia for enede yem papa eye Angel Daniel Obinim awoda International Gospel Church ano ede sembi abapetu edwa na ne prophecy awode eba ne de na chese another wave of death ena eba ababel ato eye wo my Ghana from the month of March this year elkom na enumu na chese wodi etu just empire bo kesiem ebe de ebe koso ene wa wan fa wan hyemu edie se wono enya bebedru abobo anu a bibie ne wono mebetimi atwitwa age wo befa wako na efa wo kwa na ensan na chese wo busuafo ene wo ma obeje o machi nyina na obuonum ebe ka wo mo enu ntino wo ye program a wo chemu ese empire bo kesie be koso ewo na kache nkrenkredu yi mu from on the 1st of February ebekwakosi on the 28th of February na ni nyina mu na chese abeya no pasum ne nyoma ebeye etimi ede breaking obonefo ni wuo ene na hihye di a wode eba na nyame na abie nani adekura ebetimi asi dwumadi ne kwan ama dwumadi ne entimi nkoso eyese bia ye mampanyi his excellency na nadanko akufado ebeba bonti abeka say lockdown ekoso apart from that bibie ni wonu beifo tu bibie ni wonu ma ebetimi asi ye ni dwumadi a wahyehyem ede amanya kopon ni so ade hu a wayi ede atwe no no kwan na abusuafo ne nsem no ede edo supi na hu behia so mbekwa akwa kotelie ba ye beto aso ye tosumienu senyankopon ya dumni atinkom na wiase nsen na Yesu mefa yenko heaven 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 Yesu Kristo o mefa ye atenefo agirifo ne mane nko heaven senyankopon ya dum na wiase nsen na Jesus Christ o mefa ne ma ye enko heaven ya every 1st February, 2nd February, 3rd February, 4th February, ekwa kwesi 28th February. Debi ayebeshia ya sole wo dem ha. Every day. Anopa. Obinim mekte asole over 20 something years ebin si da semenya asole for 1 month busome baako on stop every day Monday to Sunday ebin si da wo ba ha dwoada ubenyame wo ba benada ubenyame ukwiada ubenyame efiada memele da nyina obenyame wo tema branch ha community 9 tema community 9 motorway runabout me wa ha where your message from above anything papa say month from March eko yen san tete asempa bebre wo Ghana ha last year afisa ne last year libejina ha ka kire mu the same thing say ewade ni mi akasa say owo biba nipa bewu bebre nipa bewu different nipa bewu rough na owo na ba ne so sare e ba ne so owo ne so ma hwe mahu mate Ewade ka kire me say ye nyina ye mehia wotema ha obi amfra white ema me ka sese wa amma ne wo ne fa wo kɔ wanya wa obenya wo kunu obenya wo yire obenya wo ba obenya wo dɔfo bi obenya wo nipa bi o wa brochire ana Ghana na ba bia me kan ye behia mu wa ha February last year dem wa ye ma ha ye hyen obi ahye white Kumasi for by
Tema branch nanga say host to no ginam. Akrabra all the branches will be abai. Obinim adofo wa Ghana ni abroche ni wiase will be abai. And kremofo mo dom obi otomi bia baby. Because obi enim asem kura eba march. A obinim ehu aka. You see march mu a an announcement started from China, from America, from Ghana, from all over the world. Say you the COVID-19 coronavirus yare. Me catch it up. Sheye. I send you another message. From 1st March, ekoyante tins and pabebre. Men can't cham some yamini pami who mean si kwan. Won't there was a wisi kwan. Because message ebama or maya. And you're softening the sick wine. And your mind monomasadia, someone yet ye. Or mino, one yet ye, yanky a who flip boneho, and sana or shulu yanko akasa, sana Bible prophecy, sana and come share what Bible, a tear. And come share about my anymore, and you are deep for in the come, and you are deep for a young one, and your minor said ye, say a sunny free aquam boneho, and send a ready free show. Alpha odi kanfo no so asesa abrabo sana nkom hye wo Bible etie fa hu beshem na wa fa ho beshem a na bibi tuwo ana wukunu oyire oba unua wo dofo bi a enye masem di from 1st February ekopim 28 February nyina ye wo tema ha ebi nsiga ebi say that idea betimi a stop program way a president a wati akonya so na Kufuado a betima babonti abeka se wa ma lockdown say mo bi ankwa asole mo bi ampie ye nya ti lockdown pe eno na ye betimi a stop say na program no baby aye aduru no ye twa so president meka saya wo onipa da sani ni peyi a wo be si wo bi kwan wo be di kan e wa samado say enode nensem no ababetu eye edwana ebusuafo o hwe de ekoya because o se wadi kan prophesy coronavirus wan body de na so se last year o prophesy say yarie bi ebekoso ebekunkum nkrofo in different dimension no na ekoso ewo manmu enti we de enye fedi agro ekram then na won so wadwen eche ofa ye papa nensem o de atudwa yi ehu for den che no ebre e wo tuma gh comment section e bi mu so like the videos na share e wo all social media platform so follow yen we IG page na Twitter page so atuma @_ Facebook @_ @_ Ekriskapa and didasane yebesan edi eshia ebi makram